Yes, reka tugusuhuza twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezwe muri kano kanya turi tariki 19 z'ukwezi kwa 11 2025. Ni busanzwe udukurikira hari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutegura umunsi ku wundi ujye ubona aho wa mbere. Tugufite amakuru menshi cyane. Reka tukubwire ko muri leta y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Arsenal birimo kuvuga ko hari ibibazo byavutsemo kugeza naho RDB imaze gutangaza ko itazongera gukorana na Arsenal. Turaje tubigarukeho 5-5. Murabizi ko iyi kipe yajyaga yamamaza ibikorwa byinshi bikorerwa mu Rwanda ndetse cyane n'ibijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku ngagi. Turaje tubigarukeho 5-5. Tunababwire ko mu karere ka Muhanga urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwasubitse urubanza ruregwamo uwahoze ari gitifu w'umurenge wa Kibangu kuko ubu abunganira uwo uregwa batabonetse. Urubanza ku bujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30 uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu Mukamutari Valerie n'uwari umucungamari wo muri uwo murenge witwa Munyampundu Vedaste. Mukamutari Valerie kuri ubu ngubu bafungiye ku igorero rya bagore rya Nyamagabe na Munyampundu Vedaste ufungiye mu igorero rya Muhanga. Bombi bitabye urukiko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 19 z'ukwezi kwa 11 2025 saa 3 n'igice za mu gitondo imbere y'inteko iburanisha. Mukamutari yari afite umwunganizi umwe mu mategeko naho Munyampundu ntawe yari afite. Urukiko rwababajije niba biteguye kuburana. Mukamutari n'umwunganira basubiza ko kuburana babyiteguye. Munyampundu Vedaste yasubije urukiko ko we atiteguye kugira icyo asobanurira urukiko. Asubiza ko iburanisha ryimurirwa cyangwa se asaba ko iburanishwa ryakwimurirwa ku yindi tariki ya vuba kubera ko abavoka be babiri batabashije kuboneka. Urukiko ndetse n'uwunganira Mukamutari Valerie mu mategeko yavuze ko gusubika urubanza kubera iyo mpamvu ari uburenganzira bw'uregwa. Urukiko rwanzura ko urubanza rwimuriwe tariki 23 z'ukwezi kwa 11 2025 saa 3 za mu gitondo. Mu iburanishwa ry'ubushize ryabaye tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2025 Mukamutari Valerie yari yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ingwate y'agaciro ka miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda ngo aburane afunguye cyangwa se aburane ari hanze. Anatanga amazina y'abantu bazwi bashobora kumwishingira. Mukamutari na Munyampundu ubushinjacyaha bushinja icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta ungana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda aturuka mu isoko rya leta batanze badakurikije amategeko agenga amasoko. Bahakana bakavuga ko isoko ryo gusana ibiro by'umurenge wa Kibangu n'utugari 6 babikoze bahawe amabwiriza n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga. Asaba urukiko ko yarekurwa akajya kwita ku mwana we w'imyaka 12 wasigaye mu rugo wenyine. Ubushinjacyaha bukavuga ko usibye izo miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda Mukamutari ashinjwa kunyereza hiyongereyeho izindi miliyoni 7 ndetse n'izindi miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bushinja Munyampundu Vedaste ko yagaragaye ubwo abagenzuzi b'akarere bakoraga igenzura. Munyampundu we ahakana avuga ko iryo genzura ryakozwe ari mu gihano cy'amezi 3 bityo ko atahawe umwanya wo gusobanura aho impapuro cyangwa se impamvu zikubiye muri izi mpapuro. Birumvikana aho ayo mafaranga rero yagiye akoreshwa ndetse n'uburyo aya mafaranga yagiye atangwa. Rero byose ngo byakozwe ari mu rugo. Mu iburanisha ry'ubushize kandi Mukamutari Valerie na Munyampundu bari bafite abavoka 5 barimo umunyamahanga umwe ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Tuzakomeza tugukurikiranire iby'aya makuru no ku rubanza rukurikiyeho. Rero wowe kora subscribe kugira
kugira ngo aya makuru ntaza gucike. Bikomereze no ku nkuru yacu ivuga ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko amasezerano yo kwamamaza u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda ryagiranye na Arsenal hazasozwa muri Kamena 2026 kandi ntazongera kuvugururwa. Ubufatanye bwa RDB na Arsenal bwatangajwe muri Gicurasi 2018 aho u Rwanda rwabaye umuterankunga mukuru ugaragara ku maboko y'umupira wambarwa n'iyi kipe, ariko ibumoso nk'imipira iyi kipe yo mu Bwongereza mu ikipe nkuru y'abagore n'abagabo. Amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'imikino wa 2018-2019 watangiye muri Kanama 2018 kandi yari agomba kurangira n'umwaka w'imikino wa 2020-2021 wasojwe muri Gicurasi 2021. Nyuma y'imyaka 3 y'ubufatanye ryari rimaze kugaragaza umusaruro. Kuwa 18 Kanama 2021 RDB yatangaje ko impande zombi zemeye kongera igihe cy'amasezerano. Ibi byakurikiye izamuka ry'umusaruro w'ubukerarugendo bw'u Rwanda wari weriyongereyeho 17% ukagera kuri miliyoni 498 z'amadolari y'Amerika muri 2019 avuye kuri miliyoni 425 z'amadolari y'Amerika muri 2018. Arsenal iri mu makipe 10 akomeye kandi akunzwe cyane ku isi, bikagaragara mu bayikurikirana. Ifite ku mbuga nkoranyambaga umutungo wayo n'umubare munini w'imyambaro igurishwa. Mu mikoranire yayo n'u Rwanda mu myaka 7 ishize, ikipe yagiye yamamaza Visit Rwanda ku myambaro yayo no ku byapa byo muri Emirates Stadium, ndetse ikerekana ibyiza by'u Rwanda n'umuco warwo binyuze mu mbuga nkoranyambaga zayo zikurikirwa n'abantu barenga miliyoni 100. Kuva 2018 abanyabigwi n'abakinnyi n'ibyamamare bya Arsenal b'abagabo n'abagore bagiye basura u Rwanda. Muri iki gihe kandi abatoza ba Arsenal barimo witwa Simone MC Manus na Kerry Green bahuguye abanyarwanda mu gutanga amasomo y'umupira w'amaguru agezweho. Buri mwaka Arsenal ifatanyaga n'abanyarwanda mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi, kimwe mu bikorwa bikomeye mu kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku ngagi mu Rwanda. Rero reka tukubwire ko aya makuru ari akagaruka. Mu kanya gato tugiye kubagezaho andi makuru arimo kuvugwa cyane mu Rwanda. Ntugikure kugira ngo usobanukirwe byinshi kugenda bitangazwa. Uhawe ikaze rero.